nas... Nema srca. What? To ja vidio. Ej, tražim pečicu, a ne imaš. Pečicu? Pečicu tražiš. Neću ga vidjeti, ja i tražim pečicu. Moram mi tražiti ludu jednu pečicu. Pečicu. Pećinu. Gdje ste vidjeli čovjeka koji traže pečicu? Ok, još metala, ok. Di si ti sad puno metala? I onda na kraju nešto meni da. Onda na kraju... Ako otiću pećinu i ne. Tu ja imam svoj otvoni craftu. I onda od njega napravim par štapića. Tako. Onda ne stavim štapove. Možda mi smo kampirali, čekali smo da je tamo blizu prije neka peća. Ja sam već po zemlju. Sad meni tebe traži. Bog. Ja sam došla do kraja svijeta. Znači diamonde, elemental. Metal. Metal. What? Ok, da nema korišta. I crveni kamen. Svijetli malo. Zašto neće svijetli? Svijetli. Tako. Ti tu mene guraš? Ja. Da, šansa. Izazovci. Koliko ti imaš metala? Šta ja imam? Ništa. Imam posebno. Ti je ostalo kaj? Je i tu peče, još i peče i sve pogled. Ta Bog da te ubio. Dobro što sam podio hljeb. Ti znaš uopće di sam ja? Ne znam di sam ja. Kaj sad možda četi. Šta će ti dan? Treba mi da znam bolje etično. You is crazy. What? 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 Ima još 6 metala. Ok, 8 metala ima. A kod sebe imam 3 metala i 8 se peče. Ok, goodbye. Stavit ću si ja sod. Bok Ljudović sljedeći dan skoro. Koji Ljudovito? Ok, ja snimam 4, ja snimam već 9 minuta. 9 minuta snimam, pravda. Šanse ne snimam 5. 4. Jeste. Ok, Ljudović. Ko što vidite, ja sam se izgubio. I vidim Kaspijsko jezero. Dobro što smo napravili snimati.
Kakvu kafu, što je se čim ti pričaš? Bog si ja to nemam vremena da igram s tobom. Imam vremena samo da giram doma. Nemam vremena. I ti zombi bog. Ne mi traži peće da dođem vam. Ok, creepy. Evo me. Šta ti je strašno? I se uporno spavljaju vrtu. Što se svi moraju... Što se svi moraju u vrtu spavnovat? Šta? Seš go u to house. Janko! Kaj sam ti ja rekao dolje? Jel ti gore živiš kod nas? Ne, on sad došli. Aj, Janko, dolje. Dolje, Janko. Pristo. Janko. Paličite. Janko izaziva. Ček, nemoj go pali, čekaj mene, da vide ljudi kako ga tu ćeš on. Ja sam u jednoj staroj pećini gdje smo kopali prije. Našoj staroj kući. Ti dano je na džvani da mi stražite onu pećinu. Ali jedan iron da bi ti napravio potopnici. Ali bi u pećnici imao još nešto osnovno. What? Gdje je taj bio? Ne, živ sam. Ovdje ono gdje smo kopali kamen za kovu su se spanovali. Mislim, spanovao se. Ja si ti napravio ništa. Ajde, ne prekivaj. Kakimo. Što ima već? Ovo je šlipio ništa. Što možda? Ja se ploče. Lakrici, oni se tvojili. Lakrici. Za moje glave. Ja ne znam. Evo jedine. Neću gledat, ruži. Pogledaj ovo. Gledaj. Neću te gledat, ruži. Da, idemo u pećinu. Lupa. Ja se lupam. Ja da te spasim, a ti s okopovim mačem. Sam se ti spašavao. Gdje je taj tvoj silni metal? Dođi sa mnom. Gdje sam ga kog iskopala, ali sam ga vidio. Gdje ti je ta tajna pećina? Da uzmi hleba i ten. Gdje ti je ta tajna pećnica? Gdje ti je taj metal? Vidite kod mene. Daj ih meni da napravim sve. Nisam nisam. Okej, jag skriver 8 minuter i 49. Добре, студирай. Ajde, stila bre 9 minuta. Как? I to je to. Ovo ljudi. Što je to se vidi? I to je bilo. Pljo.